Hello everyone, welcome back to my channel 7 Speed Manipur. Asi mayam famda the PLM car Deco gi anova stock sing mayam da haipetang share tawjarake Yengminasi ko ado koi stock se ariba haitare ko ariba ji koi Scorpio semaga adagi ben amaga hanagi do mamangi do adu di leire tai di amta leitre ko ngasi gi stock sing je taseng haragadi Yengnadrasu yaba haitare gari singge magi condition je haitare condition chechek ko pambi be sinau jing gi damak ta haitare haiba koi sing merong da leiba PLM car Deco da lakpiraga amtang jeng bibi agani stock ai ngasi leibi stock ngam haijara ke adu location jum yam khangbiramani koi sing merong gi koi sida sing merong gi HDFC bank ba de Nexa adagi Eastern Motor sigi hek marakta dum leirabani ko sigi paring gi da ado mayam ai so sigi PLM car Deco gi contact number am khak ai screen ma chara mage sum contact option bi rakpa yagani ko mayam loan gi di huji phau gi di khaju kudong chaba leitri hai tare ado mayam loan gi kudong chaba la ga soi mayam da update adum pijarake hauji ki oina leiba stock sing je sima leiri Scorpio ko anobu duni ko classic ta sima leiri aduga hanagi khoi gi ben do adu su leiri ko mayam sigi se ado mayam school gi event service tawini mi sinau jing lairaga di adum lakhan biba dum yagani ko leiri ko ai contact number ha page dum contact option biro adong ngasi gi video se mathang Yengminasi stock sing je kar ge legi have do Yengminasi ko yam smai lairani ko PLM car Deco ana ado yengasi sida tawri se PPF napa yare ade body wrapping ade gi car stereo film ke ge loimak tawba yagado ni ko ado koi gi gari masa gi sudum yagado ni ko ado yam sangaga ke ge do legi have do ke gari stock sing legi have do no ba do Yengminasi ko silai ai mang da uriba gari se sidagi dum hane ta horju yare adi som da lei jum hauba yare ko yai sem ado sigi se ne budget price budget kitang wang be sinau jing khoi gi proper SUV pam be sinau jing gi damak ta hai tare Yengnadrasu yaba condition hai tare ko gari de Fortuner nupa thokpa gari jikan gi ground clearance kitang wang ba saka ga khar saw ba gari khoi gi kitang bulky we ba ko looks ta pam is now jing damak ta hai dare ko Fortuner model se 2024 gi hoidini ko aduga kilometer se around 14,000 tang thau da ngai ba gari hoidini aduna thau da bu mane sengna ha di ko ado si top model su hoidini 4x4 or ka doini ko ado price se dum kitang di haidi pose adum market ta hai tare ahan ba ma yeng matam da dum 50 mathakta dum laibini ko gari da ado si se hoji koi gi thari price na only asking price 39 lakhs hai tare ko yam adum salawna adum lingin biro aduga gari condition checking check tawo ko lo yagani ko ado pijari ba contact number sim connect option be yagani hai looks swipe jingan jar ke ko sina front gi looks maina laigani ko single scratch ude yagi condition maina o fangani ko set law riba condition ne maina laigani ko adagi maning gi su effect urakhe ko maina laigani ajo jik salawna dum option bi ba yare to manung su effect urakhe ko an ba manam nami ko gari sa ki magi quality ga sedam yang biro mayam adum khangbiram mani Fortuner ai da kamai da gari no do niga maning gina smai no phangani ko sini adigi electrically adjustable ga loi yaw du ni ko sit maning ga jong ti post ari ko da u phamgra de tay di cái lối phía đồng không ngờ gì rồi xin đi dưới lấy stock sim mà đi quay đi budget kita wang wang lap tau da gari yam ling bada adagi pa thok ko gari da har gi si tare ko ado mathang da mung la ka do sina khoi gi kitang khoi gi low budget ta khoi gi Swift Dzire da pam be sina sing la ga di si lai ko model sina 2014 December ni ko aduga kind of variant na VX ai do ni
kilometer driven jina koi 47,000 sumai thore aduga magi keno sina magi price demand hai tare ko price demand je 3 lakh mai lakh ani condition je dum yeng biro ai hapet sor ko ma ko se lu ulak ko le de je kan sumai le gani ba ni ko koi na maning gi bet yeng si ko maning gi sumai na o phang ani ko ngari gi di dum condition di yeng bi am nuai si le de manung gi Dzire se dum yeng ba gari ma sam nan mani ko koi gi lok kel gi koi gi ran tau du siam na pam na ba yeng biro sumai na le scratch nung thudok na leiba ude si lei de ko ado pichari ba contact number se dum contact option biro ko yam aduga mathang je koi gi sinamuk Swift 2024 gi oibu ko koi gi variant je VXI oidoi ni 2024 gi model da yamna nauri ko almost new hai ba dum chap manari da re to tiar ga se yamna ithau thongna da gi style da lei kilometer se thau ju thau dri hai da re 17,000 kilometer isang thau da ngari bu ko sana na sina ba ya ga do ko silver color da lei ada interior su epetan ngan jar ke sini ko age fully black sumaina o phangani ko adi steering mounted control dum yaw sare ko sage se maning gi sit sumaina ai lei seat height adjustment gi yaw ri ko sini aduga magi akoi price demand je akoi 570 smai lakh ni ko 5,70,000 smai lakh ni ko single scratch udi na le electric lang shining je dum yeng biro mem tasengna haiba gari sing je condition gi di yam kani yeng na dru yar ba gari nga to odi ni ko okay centro Swift loi mathung da koi centro pam je sinau sing ju lei ko centro hangba sinau sing lei centro pam ba sinau sing yar si haiba koi centro mo to 2021 gi kilometer 44,000 swine thore ko si ai centro si pam sinau sing adum eng bi ya gani ko ado koina salaga su yang jar ke ado magi price demand je 3 lakh 50 ong mo kai ni chen yam lenge silver color ni yam na na sina ba da nong hai ba ko le te condition mai le ko minor stress kumba thedong na sida tang ko slightly sumba tang na thana u phang te ko to pa ado maning su ha pet yang jar ke maning gi na sini ko punya showroom di kaino ma le sticker yaw ri centro smile it looks maning sensor ga chu le yaw ko ga manung gi je interior je yeng si interior smile o phang ani ko sem ana le ni gari manung gi tang ngam mi ko du ga steering mounted control chu loi oi re ko smile le okay aduga koigi kai condition khara nova celerio pamation housing idamakta celerio om leire ko india gi oina kwai gi thau sa da ba hare ga di koi celerio su amani hai tare ado model se 2022 gi ni ado lai se ma se kilometer su thau dri ko kilometer 20,000 muki sang thau da ngai ri ado condition kitang pha ba da kitang nau ba da celerio pambira ga di hai ba gari si dum yang ba lakpa ya ni ko ado pijari ba contact number si dum contact salok tok san biu ko sini smaina o phangani ado maning chu ha pet yeng si ina interior gi din ko smaina o phangani ko only black da yamna smoothly driving to pa mi sin housing ko dum ngai ba gari ni ko there conditions my there okay koi gi celerio
ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯦꯂꯦꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯏ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ 4,80,000 ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯊꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯪ ꯑꯜꯇꯣꯗ ꯁꯤꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯧꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯁꯨ 2019ꯒꯤꯅꯤꯀꯣ ꯃꯣꯗꯦꯜꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔꯁꯤ 74,000 ꯁꯨꯃꯥꯏꯅꯗꯤ ꯊꯧꯔꯦ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯗꯤꯃꯥꯟꯗꯅ 2,75,000 ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯜꯇꯣ ꯄꯥꯝꯕ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯣ ꯑꯩ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛ ꯅꯝꯕꯔ ꯍꯥꯞꯆꯔꯤꯕ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛ ꯇꯧꯁꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯔꯅꯤꯀꯣ ꯏꯟꯇꯔꯤꯌꯔꯒꯁꯦ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯍꯟꯖꯔꯛꯑꯒꯦꯀꯣ ꯐ꯭ꯔꯟꯁꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ PLM ꯀꯥꯔ ꯗꯦꯀꯣꯒꯤ ꯁꯝꯂꯞꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯛꯁꯤꯡꯗꯣ ꯉꯁꯤ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯄꯤꯖꯕꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯁꯦꯝꯖꯕꯅꯦ ꯑꯗ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯄꯥꯝꯕ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈꯣꯏꯗꯥꯕ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯄꯤꯖꯔꯤꯕ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛ ꯅꯝꯕꯔꯁꯤꯗ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛ ꯁꯠ ꯂꯥꯎ ꯇꯧꯁꯟꯕꯤꯔꯣꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯑꯞꯗꯦꯠꯁꯦ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯒꯦ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯁꯤꯀꯣ